Alistokan mangodyon ni kayaban kekanan si takday mo maagad siyang Tapabarbo dan singa ubak ni wombok si kibungan a policeman ang umuwan alis to kita mga juwan ina ako dyan masibugan Singari polio si mangkayan No si kami ina ako mamasan Malaydak na siya busan Awon ka dyan Waraki Third my waterfalls Sima bakon ja pilmi Man pejas pas Terpesyahal Di awak mun bivi Paladoni rapaun tarapi Tagatublay jashimamba ni sayote Si abenggetan Kaskas makan siling maononan Arik mo'y mamagtang jak cauliflower si kabayan Tilapia si buko ja kaamisan Tilapia si buko ja kaamisan Dati nga programa katisagsaw taratyo iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, huno pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Yeehaw!
Kakabsat kan kakailyan, ag sapsapol kayo kadi, ti beach resort nga pagdigusan, ag tuyan, ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal, ti kailyan tayo dito'y kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Di man malan tiempo warat siya nun ko so tanira davas di biyag ko katnon ta siya mo yan na panis ko'y da bilmin sumat ko kat makadiploma tanis ko'y dak naman to'y I feel malay din
Dito nga programa kad isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaok nyo lang kada ag change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan Shopda sa Jay Cruz Latrindan Benguet. Kan adamat iti branch da sa Jay Pogis Latrindan Benguet. Sa punan ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family to Uncle Sam's Ecotourism Park. Naimbang oras di amin, gagayang kapsat kalyan. At iwan natin programa di Digital Special, Manipur Balan, ito 90.70 Radio. At ito napalabas nga 33 minutos sa Kalpasan, Ital 6, iti Sardam, Philippine Standard Time. And of course, harit nga oras kiti sa kasawat karatayo, iti awang ti Cordillera Lodi 2024. Awis lang kayo amin, kapsat Kilian, nga umay mang-suporta itireto nga singing competition. And May 25, iti oras, iti alauna, iti malam, inggan alas 5, iti malam, sa Jay La Trinidad Municipal Gym. And of course, hindi ko buyaan. At ito ay 11 hang contenders. Iti awang di Cordillera Lodi 2024 singing competition. Ito ikat nagawa pa iti munisipyo Kabayan, Itugon, Sablan, Tuba, Bukod, kan La Trinidad. And of course, kita man nga pagyaman na po, dito sponsor sa iti dito yung singing competition. At dito iti Cordillera Beach Resort, Shopper's Cafe and Restaurant, GPE Music Store, Masarakan dito Dangwa Terminal, Toba Mayor Clarito Salongan, Toba Vice Mayor Maria Carantes, Toba Councilor Gary Bihes, and Toba Councilor Eugene Gavino. Ma'am Lift Lane iti UAE Survey, Ma'am Joan Antero iti Hiroshima, Japan, and of course Miss Fragile Mary Hart, La Trinidad Mayor Romeo Quisalda, La Trinidad Vice Mayor Roderick Awingan, Benguet Board Member Johanny Samuasan, and Benguet Board Member Marie-Rose Fongwan Kipes. Sablan Mayor Alfredo Dacomos Jr., Toblan Mayor Armando Lauro, and Kabayan Mayor Florenti John Bantales, and Itogo na Mayor Bernard Sagando Wakulane, and Benguet Vice Governor Erickson Felipe alias Tagal. So kita-kits kapsat kalian, manulang ang laldaw kata inti mabuya yan inti mamuan no sino iti mangaba kay iti awang ti Cordillera Lodi 2024 singing competition. Alright, narasa ka nagasat ng oras ti amin nga on labas na. Yan, dati man ti pagayam yung DGL, haligribanes bong saling kay makatkadwain ganal 7 iti rabi. Okay, narasa ka nagasat nga rabi, kada akang Gary Glenn, kada gito ay Kalipogi iti Maribasa. Kumusta kayo? Kaning Bruson Son, may shout out. Kumusta iti biyahe? And good morning,
Wifey Justin Lee dyan sa BVI. Any ating Bebelain, may shout out. Alright, may isang contenders niya, iti Awang ti Cordillera Lodi 2024. And Ivern John Mats, may shout out. Jocelyn Likwanan, may shout out. Ma'am Jeremy Langlis, Mapting Jandabi, DJ Alta namin, John Mandat at nang ang kansikam mo. And good evening kini amin, dito nang alisan to ba Benguet. Yan insaning sa Eric sa Tornado, goodbye my dog, kastamat. Al-ira na mulay tungod man, mulay tungod man. Request naman, Jay, it hurts naman kan, kunana. Di makakit Right, here of course, kini Cap Feliciano Buyaga out of the Junior, 80 Toba Benguet, 80 Nangalisan Toba Benguet. Good evening kini amin dita. syubat ang puson. And good evening bro, shout out amin member ti Asin Road Transport Cooperative. Karo dagijay naka-monitor isteryoda kan dagijay ag overtime ag bunag pasaheros. Alright, yan. Kodos karito ay Asin Road Transport Cooperative. Nibag evening o amin. Safe driving lata. And of course, karagito pasaheros yun. Nibag oras yun. Uno namin suna. And karo na ito ipadri tanga ni Melford Aligoyon bro. Yeehay! Iray suliso. Anya ti jeep na. Banan ko dyan para son sikap. Ulay And of course, kini Ma'am Firagokos Bakani. Good evening mga kaawang. Okay. inasa. Kastamat kinyam. Inkato. Shout out to Zachary Ivan. Kaya na siya nga watching iti programa dito banig tawang pa-request man ti mamati ha ono ay si salamat manong good evening everyone. Okay. Naibag evening nyo amin itatawang La Trinidad Benguet. Kani Sir Mar Ramirez may shout out, and of course kini Ma'am Paulina Ole Magnipelli may shout out. Ingos. Kaya of course kini amin na po hang aga dengdenga aga buy-buya iti programa tayo special. Ulay tungod man. Kaya natin ang programa isagsako tarateo iti DJL Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabarinda ka kontakan iti 0949-411-4126. O ano ag message ka lang iti pages tayo iti DJL page kan awang ti Cordillera page. Apo ipamindisyon to niyaayatan na puno. Ulay tungod man. Ayan, ada nga iti agrip-replay. Diyak nga mabirok noon niya day. Ulay tungod man. Ulay tungod man. Oh, siyan. Alright. As requested, it hurts naman kan. Makakaray version na po. It hurts nga mulay niya. And para kanito amin. Nga agdingdingag. Okay, mayan. Samat ang adak na na mailasan mata ay adi ka na raksa ang buklin mami is narit na isan garaw mo. Sakit ay permik hinapudno esay ado ang kanipudno ay waday laylay dem ay isukat mo ang sakan. It hurts idawat ko sa
pulos di kabalula lumagaan dilaya di san puso pilit nan awa ko respeto san desisyon mo it hurts nga mulay igawat ko sa wayang panragsaka suportarasik ang isakripisyo dan layat ko kaputa laylay demi ka. It hurts ang ulay idawat ko sa waya-waya siya'y panragsaka suportarasik ang isakripisyo dan layat ko kaputa laylay demi ka kaputa laylay demi ka. Pero shout out kani bro on Mesa. Kamusta yung aming nanita sa Bubok Bizal. Maricel Bagista Molitas, may shout out kani Shanda Amistad, may shout out. Hi there, alright. Police accessories ba? Iti bibiro kanyo kapsat kailian? Agin sa siya, police accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa jay, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw na lulukat kapsat kailian. Yung kayo pakagatangan, karito'y di kalidad. Nga military wears, shoes, cups, hats, uniforms. Ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayon na nga detalye, impormasyon. Saksak bata ni ulan This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of the Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Okay, hada pala na batbating 15 minutos sa kabayan ti alas 7:80 rabi, Philippine Standard Time. Kaya po ay nakikinig dito lang sa 90.7 Radio. Oh, it hurts ngam ulay. Oh, wait. nahamal siya na Pero shout out to Ordinary Song. Hello and good evening to you, Sir DJ, and to all kaawang sa ka-espesyal, kay PTL. karibal Kani Ma'am Isawalas, hi idol, watching from Kuwait. Alright, haning bang oras siya manit Kuwait, kakailan? ulay tudman jinsikatan syua
Di makakinasata Eto, kamusta? Hindi nagmalam nga aldaw tayo tata. Ay tutman And of course, aldaw iti. And this is sa iti mabilang, iti bulan, iti Mayo. Taon 2024. Ay tutman You're so... Niya na You're so line. Handa ito'y. Hello. Haning bag evening nyo. And of course, kining man na analyst bit line. May shout out. Hadi kailan dito Hong Kong. Haning bag evening nyo amin dito. Sita ayat mo Diyan na puno namin Sunang sika Agad na siyahod Iray sulisog Labanan ko dyan para son sikap Ulay tudman Dyan sikat ang syuwa Hari na kailan. Inasata Dito po ko. Haning bag evening nyo amin dito. Sigasigatan magagasat. Diyan dapat yan ang main. Diyan siya mandabasan. Kamusta kailan? Ng puson apo Ipamindisyon to And of course, kita mga kablaon niya. Iti nagdindingag ni Apo Councilor Pasio. Iti itogon. Thank you very much. Salamat iti kapihin niya. Iti pimasya tayo dito sa Sangguniang Bayan. Iti itugon. Ay siyon ingas niya dyan Ayata dyan And of course, kani Apo Mayor Bernard Wacklin. Kaya of course, karedi natatracking staff na. Imatakinas Good evening kina amin. Iti Barangay Gumatdang. Advance Happy Fiesta. Tudman And to know May 26. po Ipamindisyon to Niya ayatan Naimbang Sardam, DJ ka na karigiti padak nga avid watchers can listeners ti awang kan digital special. Yeeha, God bless us all. Alright, thank you very much. God bless you more. Ulay to Naman ang Rosbalong. Ulay tudman mo siya And kaya man shout out dito ay yan barangay officials iti Gumatdang once again Gumatdang Itogon Barangay. Yan and of course shout out from Kagawad Venus Carrion. Sintasyon And of course amin naman kayo ang agdangdangag sita kumasyang. Asyon ta Tamamatang ka siya Diyan pa siya Karibal ko dyan Siyahal ira Alright, ulit na tayo po hangay awis. Ulay tudman Ito yung upcoming event, iti awang ti Cordillera. Nasata And of course, ito yung awang ti Cordillera Lodi 2024. And to no, May 25, iti oras, iti alauna, iti malam, inga na alas 5, iti malam. Ipamindi Ito yung katmaangay sa Jai La Trinidad Municipal Gym. Yan. Ay tudman Iti oras, iti alauna, iti malam, inga na alas 5, iti malam. Yan, paulit-ulit. And of course, iti supportaran na ito 11 niya contenders. Iti ito yung singing competition. Sita ayat mo And of course, representing iti yan, Si Municipality Kabayan, Bukod, Itugon, Sablan, Toba, Ken, La Trinidad, Benguet. Yan. Labanan ko Iti na mga munisipyo kat awan iti representative daw. Anyway, baka no sumarsaro no next year kag adudan to niya. And of course, hadig ito sponsors iti ito ay singing competition, Cordillera Beach Resort, Chavez Cafe and Restaurant, GPM Music Store. Ipamindisyon to Masarakan dito Dangwa Terminal, Toba Mayor Clarita Salongan, Toba Vice Mayor Maria Carantes, Toba Councilor Gary Bihes, and of course Toba Councilor Eugene Gabino. Ay na Ma'am Lift the Lane, iti is a very Ma'am John Antero, iti Hiroshima, and of course Miss Fragile Mary Hart, kay Auntie Faith Haynes, kan La Trinidad Municipal Mayor Romeo Quisalda, and La Trinidad Vice Mayor Roderick Awengan. Ulay to Benguet Board Member Johannes Samuasan and Benguet Board Member Mari Rose Fongwan Kipas.
asyunto. Sablan Mayor yes, Alfredo Dacomos, ikan Tobla Mayor Armando Lauro, Kabayan Mayor Floranti Bantaris Jr., kan Itogon Mayor Bernard Sagandoy Waklin. Ulay tuod man. And of course, Vice Governor or Benguet Vice Governor Erickson Felipe Aliastagil. Okay, kariktiya bubuhay di YouTube channel tayo, shout out. And Riskwela na gandang evening DJ all. Yan, kastamat. And Andaya Joan, shout out. Idol, shout out. Dito Samar. Yeehaw! May shout out sa inyong lahat dyan sa Samar ng bonggang-bongga. Yan, kamusta po? Thank you very much, parang bibuya. And mabalin pa-play Sir DJ Alone or One More Di Gayam ko na. And please yaman, hanang marami. Alright, thank you very much. And of course, si Ma'am Jennifer Dalingay, always watching DJ All. Thank you very much. Namulay tungod man. Good evening to ading see you soon. Kaslada ng akong you're coming. So Ikatorin kato. you're coming here to visit. Batang koson ako. Naipalpalabos si Apo. Manang Elizabeth Lai. Niya ayatan nagpuno. Ulay tuod man. Okay. Ano pa rin, bagbati nga 7 minutos sa kapayante alas 7:80 rabi. Once again, 80 sponsors tayo. 80 Uncle Sam's Eco Tourism Park, Masarangan sa Jai, Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. Shopee Cafe and Restaurant, Masarangan 80 main branch da sa Jai, Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Sikap, ulay tuod man. And of course, 80 against the shop, police, accessories, kan 80 Santi Barley, La Trinidad, Kato. Santi Barley Wellness Man. and Cafe. Koson ako. And masarangan dito second floor, 80 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. No, ulay tuod man. And of course, iti Wonderlobe, number 1 business additive para karito yung magmakina itilugan nyo, magatang nyo, harito distributor iti Baguio Benguet, iti Jersey Auto Supplies, can Jerry Auto Supplies. Iti Cordilleran Beach Resort, iti kukwa, kaniman manihar, iti kailian tayo dito yung kaigurutan. And of course, supporataran tayo Apo. Masarangan sa Jai, San Fernando, La Union, Barangay Pagudpod. Kato, jet, ulay tuod man. Batang koson. Kana kita man i-flex niya nito ay may sama lang concert focus. And to no May 25 madlang no malpas dito ay awang ti Cordillera Lodi 2024. Dati kat agrugiti oras ti alas 6 iti Rabi uno sardam ingana alas 10 iti Rabi. Dati nga concert focus kata para kini Mr. Rio Filimon Carino. Di ko suportara na po para iti medication na. And of course, may sama lang niya. Yung upcoming concert focus sa 80 Awang di Cordillera, DJ Charity Program into no May 31 sa Jai Kabunyan Cafe and Restaurant, Strawberry Farm Road. Abay lang 80 Orchidarium. Etikat agrogi 80 oras sa 8:05 iti malam inga na alas 9:80 rabi. So kita-kits sa featuring dito yung Awang ti Cordillera Lodi 2024 kan ipag talents. Activate hands, may shout out. Hello DJ all, good evening. Good evening to. Syahal ira, namulay tungod man. Ulay tuod man, dyan sikatan syuwa. Imakakakinasatan, inkatorin kato, dyan ulay tuod man. And samak kasi as requested. Ala pasensya ka rin dito mga request yun. Yan, pamakanamat lang sa aming iterative programa tayo, Digital Special. Good evening sir, kasama Linglingan Baldo John Mark. Hello sir. Aragwin ay siyun sabi palabas siya
Rito kanwang biyaheros sa liman nga kalkasada itiyan nyo, safe driving lata. Araw-araw na kita kadwang taxi drivers. Kamusta? Ang bayi-bayi nga naman niya sumaktuntuin akan Tag nakalatay ka ng ikaw nuri ng istuni dinad. And shout out and happy listening. Ito ka na yun nga pa nagdendengag ni Uncle Joseph Boyans and family dito Gibraltar. Dapat ka ni Uncle Steve. And of course, ka ni Bro Edwin. Kamusta? Nando'y pasingko And thank you very much. Iti Dris Pogo. Uncle Joseph nga. magtama Imas nga pulutan. tanuara pa'y sikata Nando'y pasingko And Sir DJ pa shout out kan Mr. Rainier Atam from Sagpat Kibungan Benguet. Dawat ako ma ti support yo kakilyan ay Cordillera ta suportaran tayo ko ma. So na tayo ta representative tayo iti Cordillera region for online Awitan National Edition 2024 Yaman. Alright. And Christy M. Good evening, DJ watching here in Ago. Thanks idol. Alright. Shout out kinyamin ito Ago. Karitin inawang ko dito kay Ago Ula Union. pinsak ni Anagarod, ay salamat manan kiniyaming nga nagbuyan nagdengag. Pasensya kayo na mabitbiting na kanayon iti programa tiyo. Di importante ka ada kayo kanadaak. ada kayo nga sumubsuporta. Okay. Ito na bigat manan. Di kasamad lang oras dito pa lang istasyon. Kan dati ba lang nga programa. Samaktan ka Dati pala ang pagyami yung DJ Al Alegre Baris Bongsal may batbati itinaragsak ang nagasat ng oras ti amin asang kapada. pansin Siya po shoes na lemay si Jao. Bye-bye! Magtamala